proyek minta sedekah yang motor dren Bajai Reman proyek minta sedekah yang motor dren Bajai Reman sok Bajai koko, sok peci, sok jakrung kaji anak pesantren contoh nama apa depan truk itu anak pesantrennya tak buka apa yang motor yang inang di dalam inang di dalam sok Bajai motor siapa pak ni nanek dayah nanek inang di motor sok Bajai pandai pasukan tu dayah tu memang model sok Bajai gamis dren you betul. proyek bagi job loading ikut karyawan minta sedekah plat motor negara lah motor sok Bajai buat minyak jalan sok Bajai kira juga beli Bajai koko yang peci sok Bajai Reman lu beli contoh apa minta sedekah proyek ni tu kalau minta sedekah kali semayang tubuh